Zdravo drugari! U današnjem videu opet snimam zumića, a to je ovaj. Kupila sam njega ljupčastog, a rekla sam u prošlom videu da ću kupiti kraljicu, ali nije bilo, pa sam kupila njega. Nije nikojeg drugog bilo osim njega i onog smeđivog. Se zove Roko Superko, vidite kako on izgleda, on nešto oko, nešto radi. I on ima isto ovako koji ova, što sam je dobila u prošlom videu. On su isti, imaju ovo nešto isto. Sad će moja mama pročitati o Roku Superku. Roko Superko je čista energija bumbar koji se oslanja na svoja super osjetila kako bi pronašao cvijeće bogato nektarom. Čak ima i sitan pozitivan nabor zahvaljujući kojem se pelut hvata za njega. Osobina pozitivac. Evo ih tu su dvoje, već sam ih kupila, sad da vam pokažem. Evo nje, evo njega. I za sad imam dvoje i polijepila sam ih kao jedan i pored. I fali mi još samo 5 da kupim ih ako bude. I javljam vam se u sljedećem videu. Ćao!